Pozdrav dragi gledalci, u današnjem tutorijalu ćemo učiti kako da kreirate logo u Adobe Illustratoru uz pomoću slike. Pa da počnemo. Pre svega neophodno je da imate instaliran Adobe Illustrator u vašem kompjuteru. Preko interneta na sajtu Unsplash imamo mogućnost da skinemo sliku koja nije copyright i možemo je koristiti u komercijalne svrhe i u privatne svrhe. Pa hajde da krenemo, na primjer ja ću kreirati logo za Pet Centar. Ovdje možete da odaberete sliku koja god odgovara, ona će nam poslužiti da nam bude skica za sam logo. Klikom otvorite sliku koja vam se na primjer sviđa. Možete probati sa par fotografije pa da odaberete najbolju na kraju. Da probamo da skinemo ovu fotografiju. Možete skinuti najmanju veličinu fotografiju, srednje i veliku. Ja ću na primjer skinuti veliku, neću original, ona je najveća rezolucija pa će mi možda trebati više vremena da je obradim. Klikom File New dobijamo opcije podešavanja našeg dokumenta. Ovdje imate mogućnosti odabira da li je za štampanje, da li je za web korišćenje, veličinu. Ja ću koristiti 3000 x 3000 piksela sam. Ovdje možete da odaberete da li želite da bude u milimetrima, santimetrima, kao i orijentaciju da li želite da bude uspravno ili vodoravno. RGB, ovdje imamo dva color moda, RGB i CMYK color mod. CMYK color mod se koristi za štampu, RGB se koristi za web. Također i 72 dpi se koristi za RGB, a ako koristite za štampu onda koristite 300. Ok, kliknemo na OK. I sada trebamo da ubacimo sliku koju smo prethodno skinuli. Možete prečicom da ubacite CTRL-O i da dobijete opciju da ubacite sliku, a možete da idete i na File, Open, onda da tražite iz svog kompjutera. Nađite sliku i kliknite sliku i samo idete na Open. Ako vam je ovoliko zoomirana slika, kliknite na CTRL minus više puta i dobit ćete odzoomiranu sliku. Možemo da je smanjimo tako što ćemo da u isto vrijeme držimo Shift i Alt i mišem smanjimo sliku. Da bi je koristili za logo, pre svega trebamo da je traceujemo, to je da je pretvorimo u vektor. Kliknemo na nju i kliknemo na Image Trace. Kaže da je velika slika i da će trebati više vremena da je obradi. Da. Hajde onda da skinemo manju. Small. Tako se... dobro. Kliknemo na nju, Image Trace. Ok, ovo je neki prvi izgled koji smo dobili kad smo tracovali, ali ovdje imamo podešavanje kako želimo da nam izgleda. High Fidelity Photo, nešto slično je samom originalu fotografije koju smo skinuli. Također ovdje možemo da biramo da li će nam odabrati 3 boje, 6, 16 i neke ostale opcije. Black and White logo, siluetu, tako da možete da izaberete što god se vama sviđa.
ovo nije loše. Kako je pretvaram u vektor, kad smo odabrali izgled kako će izgledati, koja nam se opcija najviše sviđa, samo kliknemo na expand. Sad smo je pretvorili u vektor i ona je sačinjena u mnogo malih delića. Kliknemo na desni klik i ungroup. Tim smo je ungroupisali i možemo da bojimo svaki ovaj delić. Da obrišemo ili da izmenimo kako god želimo. Ja ću izabrati... Ja ću obrisati pozadinu. Možete da zoomirate tako što ćete kliknuti Ctrl+. Zoomirate sliku i da bolje izgleda. Kad ste završili sa uređivanjem, označite fotografiju i desni klik, kliknite group. Time ste grupisali sve ove sitne deliće i neće vam se pomeriti nijedan ovaj delić. Kako prevlačimo skicu u fajl koji smo prethodno otvorili za logo? Samo prevučemo, držimo shift, pustimo sliku i pustimo shift. Kako da povećamo ovu sliku? Tako što ćemo kliknuti Shift i Alt, držati u isto vrijeme i onda povećati sliku. Ok, ovdje ima nekih malih sitnih delića, pa ću ja opet ungroupisati da bih samo to obrisala. Grupisati, da možete naravno i mijenjati sve boje, tako što kliknete na primjer, greška, kliknite na neki segment, dupli klik i izaberete boju koju god se vama sviđa. Ja ću ovako ostaviti. Kako dodajemo tekst? Kliknemo Type Tool, mišem kliknemo i izaberemo naziv kako nam se zove biznis stranica ili šta god za što pravite logo. Kad ste završili, kliknite na tekst, držite Shift i Alt u isto vrijeme i razvučete, to jest povećate tekst. Ako vam izgleda ovako, kliknete opet, obrišete i popravite. Ovdje imate mogućnost da birate font, da menjate koji god se vama sviđa. Ja ću recimo odabrati ovaj. Možete da mijenjate boju tako što kliknete na tekst, dupli klik i birate koju god želite boju. Ako želite podebljati slovo, možemo da mu zadamo stroke, dupli klik i recimo ja ću sivu.
Ovdje podebljavate tu liniju i birate koliko će da se vidi. Ovdje možete dodati neki oblik, recimo kao senku. Izaberete krug, prevučete. Ovo ću ugasiti, tako što ću kliknuti na stroke i na ovu linijicu, a boju ću promeniti. Izabrat ću eyedropper, kliknut ću na objekat koji želim da promenim boju i kliknu na boju koja mi se sviđa. Još povećati. Kada ste uredili vaš logo, kliknite na Ctrl+A, time dobijate mogućnost da sve označite, desni klik i grup. Time ste grupisali, ništa vam neće pobeći. Kako čuvamo file? Pre svega čuvamo file u kom smo radili, da bi kasnije mogli u svakom trenutku da izmenimo logo. A da, pre toga, nisam rekla, da kad završite sa izmenom teksta, kliknete na desni klik i Create Outlines. Time vam niko neće moći mijenjati vaš logo. Grupišemo pre nego što čuvamo. File, Save As, Desktop, na primjer, birate gdje ćete sačuvati i kliknete Save. Ovdje kliknete OK i time ste sačuvali file kome ste radili. Kako sačuvati sam logo? Kliknemo na File, Save for Web i ovdje dobijate dvije mogućnosti kako će izgledati vaš file u PNG-u. Imate veću rezoluciju, to jest ne veću rezoluciju, nego veći je file i manji file. Ovdje možete zoomirati na 25% i pogledati kako izgleda vaš logo. On je transparentan, tako da možete ubaciti bilo koju sliku i brendirati vašu fotografiju. Kliknemo koji file želimo da sačuvamo i save. Opet sačuvamo gdje god želimo. Znači na desktopu. I to je to. Sad možemo da pogledamo kako izgleda naš logo. Ovako bi izgledao za početak. Ja sam to na brzinu uradila, a vi možete se kod kuće pozabaviti i malo to lepše uraditi. Ja sam pokazala samo neke osnove. Hvala vam što ste gledali video. Ako želite da gledate još puno korisnih tutoriala, prijavite se na kanal, komentarišite koji god vas video zanima, tema i budite u toku. Hvala vam, prijetno!